Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwana, anya day kaawit-awit mo o nakasupaw? Daytoy, Maray. Ako ayuda. Tingtod ti barangay. Adda itod ti barangay nga ayuda. Wag, may kan amin ang nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan nagan nyo di listaan. Apay nga awan ngay, taga-kabildatan kami mo't kinibadong kao. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitilaan kabagyan ni Kapitan, ti maikan iti ayuda? Kakasla kasta Tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Unaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anyang ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay ngay, ngawad ti ayuda may kinituyan ka. Ay, awan na ya. Marikwan na. Masung batam ka day ta sa ludsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marito, yang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan na ganyaw, idyalistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo idyalistaan. Apay ngay ngawan. Siyak man lang, di mangsungbat ka ba daw? Awan na ganyaw idyalistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang din nakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan niya. Kumpari kayo laeng, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? Nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Ay, tangarod kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan biti pa nagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasama. Naskala ang agririta. Ay, kagawad. Adyat makunam itinaawat mo ngay ngayon. ay siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at dukas na. Kaadun tumanan di sumaron now. Apay, naibus mo di ayuda. Ay, saan pa'y makiti, Nagadumang nga, may. Isungarod na ipusin pa sa katagdamat mo kaano dyan, Nix. Damdamagag lang, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga, minti umawat di ayuda. Sigurado ka amin kayo akakabagyan at makaawat di ayuda. Ay, taisumo lang, ipadpadaan ang nagitida duma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda ko arog. Tapno ado. Unanday. Takunan ni Enteng. Addanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko idyalistaan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Anday. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle lamang ikatitinagan mo, Anday. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hol paray. Kanayon nakada dito. Kahit mabalinto mo nag. Agbigat ka, tanarugit ti sakap. Ay si Kaki di mo paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Wala. Narugit nga ron ti sakap. Mabalinan paray. Nalinis mo din. Munagkat. Sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, saan ngay? Saan kamit nakabagyan? Kasta.
Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king kaparay. Isungay mayak dito barangay hal. Anya kayat mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan, iti ayuda. anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Ha, nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan, kit nakalista. Talaga kasta, saan kan nga agreklamo? Awatan mo tanti kinapuno adita agkabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Ay, awan lang tatuyang. Saan na taakayat abigbigan ni parenting nga kabagyan na? Napan mo kinasarita? Wine, sungarod tinagapwa. Dita barangay hal. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod na kayat? No kasta, saan lata ang mabalain ang mailista tinaganta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Adan samat gura ni Kapitan Kadaka. Handan sa ngagpaiso. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos iti kankwana. Ay, huda niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kankwana. Ay, pudno to yan. Ay, naglain kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Amom lang arudan, ada kami laang kinibadong puti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitan, Maray? Tanag sakit, adenggal. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na akayat nga ilista tinagan, may. Da kayon tumat nga main. Basol lumot laang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan. Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit na kami nga raw, no saan mi akayat. Ammo maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan. Amin da nga min anang ibutos kan ni Kapitan Ide. Kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko Kasaan ka nga min anaikan iti ayuda. Kano addan tumanin sumaron o nga ayuda. Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laang amakangag. Kat amin kaming tumanon, mawarasan. Tata ba daw? Hintay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumabot Ang jakbit kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Pinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tata ba daw? Mukha bagyam kumamit na angkel ka. Deda kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat akabagyan. Ipilpilit ka hanggang saan nakakaya. Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayo. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang at agatang. Taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay. Nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan nun? Bayamo, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Padata iti naawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawin na nga ayuda.
Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Oh. Ket, kasano nga'y dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda? Ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Ta saan daan nakaawat iti ayuda ken ni badong na. Apay ko bangay kakdagita saan anang ibutos kanyak ngay. Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win Mare. Si Kangay. Win Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan. Iso matibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Italaang ang naamuak nga gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapod gayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak at nilaang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Maray. Adapay gayam kaanakan na abakbakot kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gapgapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak lako magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kat adago. Stanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sos, darasam ba daw, agayab ka iti bumbiraw tanay, dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan. Wain, nagayaba ka, unuray saan data kabagyan. Ay katinta tumulungan amang sabsab ijay apoy. Kitinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na balay da. Saan ka na sumanaw? Indakiday, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mo ti sabali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagiti nagado kabagyan ni Parintay. Angkan, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbaglakit din tatatatata ba tong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na dahi ataw. Madama ka nung aglutlutaw, ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ka, maliwayan na tilutluto na. Gapo iti pan nakichismismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. Kastaon na iti danak ko ba nang kunak nung nauraman da ito balay ta? Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay sigurado ang nagbalin adapo da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wain, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay, asino pa dagiti dadum at timbulong banang? Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga daduma akabarangayan tayo. Ay, anyak inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Daka may, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kami, tapno maidap ti apaw. Ay, agyaman ako ray amarit. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata, kini Maribana. Ay, agyaman akon ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Tumulong kami lata, kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak nga agluwa. Ay, Uray siya. May surot ako. Ay, Habayan, sinangit kayo umatay. Sayaat kaya matao da pare badugan marituyan. iwan nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda.
Awan sa bali no saan nga isuda. Ay, Kitwan mo't nga main paray. kwaraw, aday baga. Ano day ta, Uncle? Ilistan ko tinagan da pare badong kan marituya. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Eh. Ay, thank you, Kapitan. Kwaraw. Amom ka dito spilling tinagan ka. Kaya't mo nga spilling ay. Sana'y tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganito yang ka. Di ka madanagan pare. Amo ni kwarog data. Sigurado kayo Naglaig ni kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iday. Oh, Ay na nga to nangato Unang tubit ka. Nagapwa marituya. Dita barangay hall, Maray. Ay na, una yan ang nagdagsan day kinaawat ko nga ayuda. Bikin di ba dong kang... Ay, nasayaat mo ta. Kada kayon tinakaawat iti ayuda, Maray. Kahit inlista gayam ni Kapitan, tinagan mikin ni ba dong kang... Ingkamutin ang makipila, Maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon ka ni Kabadong tinaisuran. Kasta? Awan mo nagan ni Kwarog. Kasta mo ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kaya't mo asawan, Maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw. Yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw, Maray. Taitaypay nga agururay ni Badong kaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala, sigay! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay ninsamot pare badong jagi bilbilag iti irek iji ti kalsada. Isaw, Uncle. Ay apay di na mo abawal ti agibilag iti irek iji igid ti kalsada. Saan na nga maw, Uncle? Kino kanayon nga iwarwaragawag da abawal da ita. Nagsakit to pa yung ti karabukob ko amang ipukpok ka, Uncle. Ay, ikaman kidi ibagakan ko na abawal ti agibilag iti irek iji kalsada. Unang, Uncle. Inakibagakin ko na. Ibaga masyakti ng ibaga. Tatapataw. Pagkakayat nga ibaga ni Uncle Kaw. Inbound na ka. Wine, nakita na ka nga gibilbilag itirik dito'y igid ti kalsada. Kat bawal da ita. Way, namo ka bawal. Apay ngay ngarot nga ramidan pa lang. Naglawa mo ti di plaza pagbilagam. Kaya't kung aron dito'y igid ti kalsada, tamakita da kiti tattao, nga adaw tirik kaw. Ay, kayat mo ti agpasikat. Ay kadwa na. Apay, dagis ay at agpasikat. Sige, tamapan ko ibaga kini Uncle ko dahi tarasun mo. Ay aguray ka kwaraw. Tanday bagaking ka. Ano dahi ta? Kaya't mo, taginum ta. Naguray, tamapan ko pa ibaga kini Uncle Kaw. Akayat mo lang ti agpasikat. Ay sanayin. Apay nga ibagang pailain. Umay kakiday, taginum ta. Kasanungay ni Uncle Kaw, katimbaon naklang. Baybayam nga ruday. Umay kan. Ayan na nga tani kwarugan nga imbaon ko. Nangibaunam ayakan kwa na. Eh, kung nakamapan na ibagakan ni pare badong, abawal ti agibilag iti irek iti kalsada. Napan na siguro imbaga Nakabilag pa ilat ti irek ni pare badong. Ay, wan.
Sapay sinakop ng Sanjay Kalsada. Nagturad dito akong paray. Bawal lang arudan nga aramidin na lata. Ay, sana bale. Kunamat nga imbaon mo ni Kwarog amapan mangibagakan kwa na. Madama-damot siguro nga agsarsarita. Amom matanday siya akong parem. Nagrigat akasarsarita. Apay nga aginom kayo kin ni Kwarog. Wain, tapno sa nakalapdan nga gibilag itirek di takalsada. Apay, lapdan na kaya. Uwin nga rod, baong ka ni Parinteng. Patsamba na ita, Kapitan. Si kalaang ayat ang bilbilag itiirek dito'y igid ti kalsada. Ado kami, mapayasak lang ito may nabinagaan. Patsamba na ita, Kapitan. Isumot lagayam asaanin ang nagsubli ni Kwarog. Tamadamada-gayam nga gininom kan ni Kabadong. Kawan, itay dapay dita sirok ti mangga nga gininom. Ay, isumot lagayam asaan lata nga isardang ni Pari Badong ti panagbilag na iti irek. Amo na abawal. Ngam talaga lang anatangkan ti ulo na day tatao. Saan na akayat ti mabagbagaan. Nabal, kakakaon tatabadaw. Uwin nga rod, iso nga agawid ka. Talagang agawid na kaon. Ay, aguray ka. Saan na dita, ipagnan nga agawid. Eh? Sana yan titawi? Ay, nijay, ipagnan nga agawid. Kahit mo asawan, diritsaw. Una, ay mabukaw ka, nukwa. Agliko kan tao, no makadanon kayo kurbahan. Kuna ka man o diretso lang. Ay, nabartag ka na talaga, Kwarog. Siyak ti Padyam, sa anak pa yan nabartag. Maribanang, ayan ni Kapitan. At da ije barangay hall. Apay aya, mare. Nakaturog ngamin ni Kwarog ijay waiting shed. Dah, apay ang naturog, ijay. Gapo siguro ikinakaro abartag na. Ay, kasjay na ngamin kat, numasubraan na ti aginom. Ibagaman kin ni Kapitan tamapan na iyaway. Sige mare, ibagak inton agawid. Ay, ibagaman ngamin kan ni Badong mo, adi na barbarta kan ni Kwarog. Di mo kanu ngamin barbarta kan ni Kwarog. Nagkuna, Ni Maribanang, tanay, saan nan nga amo tinagturugan na. sungarot abinarte ka, tapno saan na nga amaw ti pagturungon na. Imbagam kumama ngamin no sa di no tinaskan apagturungan na. Kaya't kung arod ang mapugaw. Na, sapay katawaan pay lang. Kontrabida na gaya mi tibiyag ka. Agpada da, kunyang na Kapitan. Ulit agmanen kan kakabadong. Bawal ta agibilag iti irek, di ka igit ti kalsada. Ulitag man ngay bagamaray. Amok, abawal. Agungot ni Kapitan. Aha, muna yan. Magtalungod na ita, Parinteng. Di mo pa ngamin nakita ni Kapitan nga agungot ka. Saan na nga mo tagungot, Maray? Isu ajak kabuteng. Amom ka ba dong? Isardeng mo ti agbilag di taigi ti kalsada. Ta delikado. Madisgrasya ka diya. Yak, madisgrasya. Wan, ado ti madaldalisan dita. Ay, saan na ka madisgrasya, Maray? Kung saan na ka man anaw? Tandaan naman dita, Iso nga imbaon ni Kapitan ni Kwarog, tapno palagipan na ka. Way, namaw. Nga, anya ti inaramid mo, binartek mo mo ni Kwarog. Kaya naman, ti mabartay. Pampanunutan lang ni Kapitan, ti pagimbagan tayo akabaranggayan na. Ay, kasta. Ay, di nakiramraman na. Sajak dengdenggan na kita. Din na ka talaga dayjay akong pare. Asinaw, Ni Pari Badong apay, itala ang amadlaw mo, Kapitan. Kano na bayagan arororodan na ka na iya kumparay. Nagibilag ta iti irik, iti kalsada. Ay na, saan lang nga iya igit ti kalsada? Pati nga ti kalsada pag bilagan na, Uwan nga rod. binagakmatan, Kapitan. Ay, anya ko na. Saan ka no ang mabutengkan ka? Aha! Yung bagay na data. Saan mo ka nung ngamin ngam mo ti agungot? Kasta gaya ma.
Kunana pa nga ramidan na ti amin akayat nga. Basta gayam Isuasaan mo nga ibabaw ni Kwarog amang patigmaan ken kuana. Kabartaken na laeng. Jak masangot ti mapan makisaritaken ko na. Bisyak ngamin ka. Papanam ko arag. Nakagpasada. May kakidi di tayo, taginom ta. Aginom tamanay. Sumalin tumanin ti pagturugat. Ay, dadag mo daya. May kakidi. Kaya tayo. Agungat ni Uncle Kao. Pay, kabutan mo, niyang kalma. Una, tanaw ngay. Medyo may muna yamit ako ngay. Di mo pa lang amin nakita nagungat kay. May kakiday, taginom ta. Sana pa'y nagibilag ka manan itirik dita kalsada. Una king ka, ngawan makalapad ka niya. Uray day tanga ang kalmaw. Kunya raw, talaga nga awan kabutang mau tatabataw. Way, awan. Uray pa'y sa nga pulo nga inting bating-ting, ti kasangaw. Yak mamutay. Maray, magbagaman ni Badong Mau. Apay, Kapitan. Inakayat atong palang ti ordinansa ti barangay. Ay papan, iti panagibilag iti irek, iti kalsada. Isu ati pangibagaam, Kapitan. Saan na siya? Binagaakon. Nasa isayaat nga may no si kaamis mo ti mangibagakan ko na. Tano siya, aga pa kaming tumanon. Aya, saklatan ti mangibaga. Angam kasano ang maibagam ngay Kapitan, kat madama-damanan nga gininom kin ni Kwaraw. Ha! Ay sus, inawis naman ang ni Kwaraw gagsyan. Kay kayat mat ngamin ni Kwaraw. Ay, jak kayatan nga ibaon ni Kwaraw. Oray saan mo nga ibaon mapanlata. Da, awisin to ngamin ni Pare Badong. Ay na Kapitan, bayam ngaminan ni Badong ko nga aramidan na ti kayat na. No ngay madisgrasya. Kasanon ngay. Birbiro kam ni Kwarog, inteng. Ewan sa dino ti ayan na aya. Nakadumog ijay lamisaan ang naginumanda ken ni Pare Badong. Kunakon ka. Tinasayaat, ingkakit diyawid. Takababain ang makitkita dagiti tattao ijay. Win, sus, dakas to at talaga ti influensya da di Pare Badong. Panagkunak, panawinan, tapno agunget ka, inteng. Ha? Ay kwa, no mabalbalin ka jak ko makayat ti agungat. Angam kasapulan, tapno madisiplinaan day di akong parem. Ay, inakman lay yawid ni Kwarugan. Na, anyamanan ay atikat katawaam si Kabadong. Kita am na kita gulitan ka. Iyaw awid mo't ni Kapitan ni Kwaraw. Wine, binartet ko gayam ni Kwaraw. Ay, kaasimot ni Kapitan amang yawid kan kwa na. Ay kitanusan na. Nalakagayam nga wisin day takanakan na. No arak ti pagsasaritaan. Ayun gayam. Imbagan ni Kapitan nga isardeng munti agibilag iti irek di taigi ti kalsada. Ay di ka laki baybayan may day nga inting batingtay. Naa. Suruan na kiday. Apay nalalayang kiday nga miti siya. Ay kat day ta siguro at ipampanunutin na gapo ta iso ti Kapitan. Saan nagapo tayo iso ti Kapitan? Nalalaingay nga miti siya. Saan mo nga itulow? Ay adayumit anangat nga to dagiti gradok iti-grade 1 na ngam isaw. Kita man day ta. Ita suruan na kiday. 1 plus 1 to pay di nanto pay amaw. Di namaw. Wine, saan? Iso asaan man nga gilalaing day tataw. Kalamabay na maturog iji-igi ti kalsada ang nakadumog. Binartag nakmat ngamin ni Tata Badong ang kail. Mamati kan tumot ngamin iti dadya aparswa. Sanak to na mamati kan kuana. Dapat lang. Liklikam dadya. Mabay na kadagiti babalasang ang nakakita kanyak ang nakaturog ang nakadumog iji-igi ti kalsada. Rumbeng lang ang babain ka. Tanay, ano ti nakakita ang babalasang? Kababay na talaga. Sapay nagpipintas da. Jaksan kaya ti rumwar. Jak kaya't nga ipakita ti rupa kadakwada. Kinatkatawaan da kapay. Ay, talaga dya akong mamati kini Tata Badaw. Ay, nasaya at may naka-amiris ka. May babain naklang. Ewan, iso aliklikam da dya tao.
Sus, una yan, ti pan nakadisgrasya ni pare Badong. Ay, wan nga ron, Kapitan. Anyat na pasamak aya. Madama nga gibilbilag iti irik ni Badungkaw. Ididinong parmulatan jay tricycle. Ay, kasta? Ay, parintay, garayatin na puti na. Ha? Kapitan, apay di mo mang mangag ngagpaparayot ni Badungkaw. Ay mangmangag ko. Naipurwak nga ben iti igid ti kalsada. Amok! Ada ije kanal. Katulungan na, Kapitan. Ay, bye-bye amo, ta dinakdengdenggan. Sige muten Kapitan, ning karayatan ni Badungkaw. Kaasimaut, itay pa'y ngagan anday. Jak kayat nga arayatan. Nasakit ka di pare? Nagsakit pare. Minsan napasit ti bagikit na sakit. Kunak ngamin ka kay. Talaga nasakit ti madisgrasya. Ken delikado. Ay, bangirot pare. Udnugayan ti kinunan. Di nak mangamin patpatsin. Ay, kitulungan na mo na pare. Ay, mabit lang. Sakbay tulungan ka. Wait a minute. Nataramid ang pailangay pare. Ungtan ka pa iban? Ay, punay ka mo dun pare. Nadisgrasya lang arodin nung tanak palang, mate. Ay, naskantap na agnakam ka. Hindi. Hapay nga itong muna tayo mamod, pare. Ay, dalugin nagsabit tayo. Ay, saan? Ungtan ka laeng. Isla mo dumanog ka. Ay, kastuyak no agungatak. Isla, dumanog kin kumuktarak, itinangatok. Ay, kasya nagbuti na, pare. Kasya nagbuti na. Hitaray na ko ni hospital. Ay, jakpay kaya't na mabalo nito yan ko, pare. Kasano asaan ang mapakarwan ni Kabadong Maray. Kat uray la nagtamble-tamble idi sinagi di tricycle la nakaparparta. Nagtamble-tamble ko na Maray. Kat no ti istorya dagiti chismo saan nakakita iti disgrasya. Kat naminsan lakano ang nagtambleng. Siyak ti patyo Maray. Namin ano ang nagtamble-tambleng ni Kabadong. Ay, nakaroa talaga ti disgrasya no mapasamak. Kawan, isuday tati kaya at aliklikan ni Kapitan. Isu nga ibaw-bawal na ti agibilag iti irig di taigit ti kalsada. Maawatan mo't siguro itan ni pare Badong ti kayat asawan ni Entay. Pilay-pilay pa lang ni Tata Badong ang kang. Mag-atag pilay-pilay lang. Nabiyag pa'y. Kalpasan sin napasamakin ko na. Ngaraw. Nagri ka talaga tinatangkan ti ulo na niyang kang. Ay, wala. Puno na ta. Isosi ka. Di ka sukir-sukir. At no saan ka maipadakin ko na. Ay na, kabaranggayan! No bawal, rumbang asaan nga aramidan. Tapno awan, ti maisag na. Hala, sigay! Di lang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado titanod mo, ang kanayon nga daga apa dito'y barangay, paray. Anya tararamidin dagiti titanod mo? Agrunrunda na ba't akadayaw? Sigurado ka? Wait. Katno ibabaon ko ida pare? Nagado tinabartag nga didinanog tunggal rabi. Ayan na, dagita atadod ako nam nga agrunrunda. Agrunrunda da nga ron, nay. Agreklamo ak. Tasyak, dandaninak dinanog dagi istambay idi rabi. Ha!
Tawan ti makita katano na pagparayata. Dandani na ka dinanog. Tagkatawa ka pa ilay. Anya ko mati nakakatawa ni Tangay. Ha? Dandanidak lang araw dinanugay. Katawan na pa ilayang may. Awan mo't ni Kwarog dita paradaan da. Birbiro kam ni Kwarog. Ay, damagak no po nga agronrondada. Nakaturog ni Kwarog dita sa alas. Ah. Apay, di mo nadlaw. Nakaturog ket imbal aldawan. Gutwan, Saan na nagpasada? masadot ka no nga agpasada. Agpapadadan kadagiti tanod mo, inteng. Ay, Nagsasadot damet aminen. Nagsadot nga. Kat nung naggagat kami amin na tanaw. saan kayo kanumi gayam nga agronronda iti rabi? Nagkunamay. Ni pare ba daw? Ulbud day ta akong pare manggayl. Di mo patsayin. No kasta, kanayon kayo nga agronda? Katwain. Irinabi. Isungarod amat maturog akiti aldaw. Takanayon kami mapuyatan iti rabi. Ayun gaya man ya. Nagrigat kaya ti agrondanggal. Makapuyat kan makabanaw. Oo amok data. Santupay lang agreklamo day ta akong parin. Di na lang mo matirigat mi atanaw. Ay bayamon, saan kan nga gungit? Pasensya mo ni tatam abadaw. Kabaw na! Anya ti ko na maray. Ni badung kumaray, dandani dinanog dagiti istambay abartek idirabi ay. Ay sos, ay imbag ata dandan nila ang Nakalisi gayam ni badung kaw. imbag man ta nalaeng aglisay. Un maray, kalpasan ang naglisay, danugan daman kuman. Ay na yan dagita nga istambay. Kat anya nga iti inaramid ni Badung Mao. Timmarayan adagos Imbag kunam tanalaing atumaray ni badung kaw. Nalaing at talaga ni Kabadong Maray. Agasam man ta nalaing nga aglisay, nalaing pay at umaray. Imbag lakit dahin ta nakataray. Ti question itamaray. Ayan dagita atanod, arumbang ko mga agronda iti rabi ay. Ay kat ni Kapitan, ti rumbang amangsong bat iti day ta a question mo, Maray. Damagam tuman? Kasano adamagag? Kat saan kami tupay nga agkit kita? Anya, saan kayo nga agkit-kita? Opisyal kayo iti barangay, asaan nga agkikita? Ay na, adakla ang mat ngamin, dito tersinak nga aglaklakaw. Kahit ayan ngay mat ni Kapitan. No maminsan, aday di barangay hall. Kan kanayon nga aday di balayda. Kayat mo asawan maray. Saan ka nga duty iti barangay hall? Saanon, bayamon day ta duty. Awan to man lang magangganab ka. Huh? Dito yak lang ang tersinak nga aglakaw. Saan mat gaya man nga duty ni Marikwan ang dita barangay hall maray? Ha? Day, abay ngay. Aglako kanulangang. Day tamot ti kunana. Ay sos, amo nga taniinting day ta. Damagaman kan kwa na maray. Tauray kanu dagiti tanod ket saan da nga grunrunda. Sos, saan nga agjut-juti dagiti kakagawad? Saan meten nga grunrunda dagiti tanod? Ay, kasano pa'y daytan? Anya nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no kasta maray. Ay, turog met aturog ni Kwarog iti aldaw. Takunana, mapuypuyatan ka nung agrunda. Nupod no ang mapuypuyatan. Apay ngay nga raw nga ado dagiti bartak nga istambay iti rabi ay abasta dalatan dumanog iti asino ang makita da. Apay, asino ay ati dinanog da? Ni badung kaw maray. Ay, hindi. Ay, sos, narigat ti kasta. Imbag tadandan nila ang kasanon ngay nunadanog da. Ay, sapay laklakayanan ni Pari Badong. Saan mo to na'y alakay ni badung kaw maray? Ay saan aya? Medyo lumakay pa'y laeng. Napigsapay! Oh, kita inteng. Ay. Imal aldawan ang nakaturog ni Kwarog dito'y salas.
Pudno ka de, amapuypuyatan dang agron-ronda iti rabi eh. Na, kat no isumuti ko na. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay tayo inteng. Tauray kanugayam ni Marikuanang kat saanan nga agjut-jut eh. Na, adamot kan ko na titulbok ti barangay hall. Saan kanungarudan amapmapan ijay barangay hall? Ay, kita amat no dagita kagawan mo kat ar-aramiden dati trabaho da. Ay, kita ito man ngagpaiso. Ken amwam no pudno matlaeng agron-ronda da kwarog. Ay, riingak ko man ni Kwarog. Tasyak man mati sumublat maturog. Ay, may sakamot! Ha? Nalipatamsan asikat ti kapitan, arumbang akanayon naalibtak. Saan aturog ti amaom? Naggapuak dito barangay hall. Kahit amam na niya tinakita. Ni Kapitan, Saan? Awan ni Jay. dagiti kakagawan, Awan da. jay sekretarya, kan jay treasurer. Awan da mutlaig. Kahit anyalangan nga tinakitam, Tinakita ki Jay. Nakarikap a barangay hall. nakarikal, kanulunis ita. Isunay. Awan tinakaduty a kagawan. Ultimo tanod. Awan. Patilubon. Kahit ni Kapitan ngay, Ay kakamua. Awan mo ti pagdamaga ki Jay. kayat naasawan, si madutan dagiti kakagawad tayaw, dagiti tanod, kan uray ni Kapitan, si madutan. Mapan ko kung may reklamo dagiti tambay a kanayon na mabartek iti rabikay. Dagiti dandani ng danog kan ka. At dadalatan kami ni Tirabe. Apay, di mo nang ngagriyaw-riyaw da iti Rabe. Nangagkuha. Saan da mabutay? Tawan tanod, nagrunrunda. Imbaga mo tunday takin ni Maribanang. Jak amu no idanon nantaw, ken ni Kapitan. Nakaturong ba't dakwarog kan inteng dito'y salas. Sapay agsinsin nung ba't ti panagurok da. Ay, inteng! Inteng! Agriin ka ha! Hoy, inteng! Apay, bigatan. Anya abigatan asasawam? Maliman, panagluluto manan. Agluto ka na. Anya ngay nga rutina ramid yung itinagmalam ka ni Kwarog. Ay, hindi kayang Kwarog ti kaabay ka. Iso gayam ti agur-orok. Ay, dua kayo nga agur-urok. Dua kami aya. Kunak man, nunapan ka ije barangay hall. Kunak ama pa, nakalpasan ama ka inanaan. Kahit naginanakan nagmalmalam, Ilay-layon ko na. Agin ka itirapi ida ito yan. ay bumangon ka dita. Riingam ni Kwarog. Apay ari ngempit mayat titurog na. Oh. Iwarwaras ni Pari Badong ang nakarikap dya barangay hall kat awan nakajute. Kat mo imbaga ka ni kagawad ko nang amapan agjut. Kat wan ko na na. Iso nga inted ko titul ba? Anya tigatangam ka Badong. Saan nakagumadak? Na makaungungitak. Ay kat saan ka nga agungot adi titirsinak. Naggapuak iti barangay hall. Ang mawan mo tao Jay. Nakalakpay diri daw. Ay wun anya. Siya kumagayam ti agjuti tangal daw. Kitanda ka mo dito tersinam ngaglalakaw. Kat sayang mo't nga ro ti mapaglakwak no jak aglakaw. Kasanungay dagiti ka barangayan niyaw. Kanta kasampulan da dita barangay hall. Ni man langan kapitan ti pangibagaam iti dayta. Tanay. Nay addan lakwak. Ay, awan pa'y sirbiyo barangay official, Mike. Ay kagawad, nagduty ka di kalman? Siya, kapitan. Wena, tanapan ka numan ni Pari Badong iji barangay hall ngem awan ka nuti nakaduty. Ay kunak ano si kati agjutay. Nakaturog ak ngaro. Ay naglako akmo. Ay na nga, dagiti daduma ka kagawad. Aday jibang kagdaa. Nagitimot daduma, napanda nagpaspasyar. Ay, delikado tayo ka di Pari Badong. Nalaing nga agistorya da jay. Katsikaman nga men, kapitan. Jesus, virgin na tayo da jay. Awan ti kumpa-kumpare kan ko na. Waraw, itulod nakman di Jay Ilay. Ay, magatultulog ak pa lang tatabataw. Nang kita ka lang iti sa balya pagluganan. Ay, kastaya.
Mapan ko kung maireklamo di kapitan tayo kay. Ha? Ni Uncle Kao, ireklamam. Wine, tabay-bayan na dahito barangay hall. Sa mga aramidan di trabaho na. Uray na kayo at hanod. Ireklamok mo ting. Ha? Pati kagawad. Makapanervyos mo ti bagbagamaw. Pangag nervyos ka. Pudno mo si madut kayo nga grunda. Ay, kwa. Sige, itulod kan tatabataw. Nasayad, Mike. Aglugan kan dito yung tricycle ka. Kung namito makaturturog ka. Ay, sana. Nariinga ka. Itulod kan. Nay, waraw. Apay nga, ito dito yung matinang ipagnam to tricycle mo. Saan ba nga turong ijayili na ito yung kalsada? Dumagasta pa di tabalay ni Uncle Kao. Kapay dumagasta. Saan na dita balay dati papadak? Ijayilay. Nagigbaw. Uncle Kao, gamnas kan nga agsarita kayo pa kini Uncle Kao. Sarita ka, bay. Hey, makangagkanyak na itang uncle mo kung naktumay. Wine, ireklamo ka talaga. Agraman amin nakagawad mo. Unay kabutin. Apay nga kat, kumparita. Ay, awan ti kumpa-kumpari kanyak. Numbay-bayam dahil barangay tayo. Ay, pare, agtugaw ka. Ay, diya kaya. Agtungtong tasak bay ang mapangkagreklamo, Tanya pa'y kumati pagtungtungan tangay. Di nagpay pasangwan mati oray na tamnay akapay. Kape? Mabiit lang at agpatimpla ka di kwarag. Ay, kung nayo na mutin na. Uray ang kalkalyo apandisal. Pare, kung palaman. Win! Kalpasan ti kapay. Diyay mo't pampaulaw. Di pa inom mo kanyak paray. Arak? Ay, kung na. Pampaulaw nga nun. Pasurutan tumutay, itipulutan. Tapno naragragsak. Win, sige. Ayan na ni Kwarugan. Kwarag! Agtimpla ka man iti kape. Kan mga laka iti arak. Matumpa lang kay. Mabit lang tulod ka na di palayutan na bartekan paray. Kalpasan na. Itulod ka, Mike. Iti balaya. Ewan! Ayan ni Kwarog. Endak, dito yung likudan niya. Kung nagmandon nakaturugan ni Kwarag. Imbaga ka sumurot. Tama nga no, ada masabat nga alalya. Ay, di nakman but-but ngan pare. Amamad akabutan ko, ti alalya. Hoy! Takayo ang nalalastog. Ay, sus pare. Dagiti istambay at handaninak dinanog-danog. Sandan sa taga dito ya? Ay, agawid ako na. Makamu kayong di tao eh. Ay, sanda kami apatawa na Kwarog. Makadantano ka kat. Ay, sus. Uray siya. Naskin na makalisyak. Anday, pakal ko. Siyak mamut ito manog. Anday, kumanan, anday. Ay, imbagtan na lang ang aglisay. Anya ngay, intay. Nabangking ka di pa'y laang day tapangam? Medyo aglungali lang itay nga mayatan tayo nilot ko. Anya ngay. Mamatikan asaan anatalgad day ti barangay tayo nga idadaulwam. Uwan nga rod. Puno gayam ti ibagbagan ni pare bataw. Kasanumat ngamin. Amin kayo nga opisyal, simadot kayo matan. Puwira ka da kami atanod Kwarag, agrunda kayo inton rabi Apay nga isudalaang. Sumurot kamot ngamin Umay. Uwan, sumuro taktap no sigurado nga agrunda ta. Ken bagaam dagiti amin akakagawad nga agtrabaho da. Ag-duty da. Isuday tate sumarunong aramidit. Ay, ipakpakitam tumat ngamin ti kinasadot mo. Isu atuladan da ka Aray, awadag, dagiti nalalastog nga istambay iti rabi. Ket no impatiliw ko iti pulis. Napanak itay, di barangay hall paray. Ay nakitam ijay ni kagawad ko anhang. Isu kati nakajut ay. Uwan paray, pinagkapinak pa yung harag. Binagaak amin dagiti kakagawad ko nga agjuti da. Sana mabalin nga daglangan-langan. Isumod lagaya man nakitak amin iday, di barangay hall. Anya nga paray. Paray, ituloy mo pa ilang ayat agreklamo. Ay, saanin na pare? Ay da. Apay lang agreklamo ngay. Kat ang trabaho kayo mo nga opisyalis man.
Kapitan Enteng, agtrabaho kayo ngamin a barangay officials. Tapno awan makuna dagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdingay.